Ngusanisyo cia kitheka cha silikali cha Mavindu kila kimutituni wa Katunga kuyeka ngundo ya yulu niciambisya kumya muthia itina wa enenthikisyo niki kuvitukithia kitheka kila kithitwe na ngusanisyo chakwe milati ya kutethia enenthi ta sukulu na kiwanza cha mathau. Thina munene ula withitwe kitheka niki ni ngusanisyo cia makanisa ala yume uvathi wa mwanyote na kuendesya maundu mo na kutia kiwanza kila kikwa kwa milati wendekethio woka itina wa kikalo kila chatoiwa ni maovisa muvyani wa itheka kauntini ya Masako wala nake muungami munene wa wodi cionthe cia Kangundo na Matongolo Moses Mita wawetakana ala malikite kithekani ki utena meyao nimeuvethovo boni mutisia na mauvo nene kana ngusanio cia kitheka kisi thito cia ivinda ya sana ni uvucho kwa kwithwa vambe umela cheni maenda serikali gukwatira kila cha neno munthi withekana vaina cio kiwangusanio cio ithi okia we saidi ya makanisa ni mani krochi kesi yo chonde na weta nenda kwanda nimwe kalibwa mapindu fiuna mapindu village ninguvoya serikali kila cha neno aba barasa chonde namba nene ni yetikela kana yenda maendeleo bandu ba either technical sports academy na sibitali siendo sikwete maendeleo wanaibatajwa primary school kwa uninguvoya serikali ya county na serikali nene tafadhali patonekana kwa ndaya sionde kwa heshima nundu makanisa ama ibando meso kututwa moke malocate wakula malocate lakini kwanza kila kingi kitibwe baba cha community kitedia community maikatha itambia serikali la yoso umunthi ni maendeano wetakana la methito mauza kitheka kima umete kwa saa na kuendea na uvingi sa mikalila ya enenthi cio nicio cia ndua niyo ila mekwenda maendeleo twina kutunga muveya muthenya no munthi ko ka officers ma serikali ukondo wa kisio ki na kitheka ki cha Katunga kithite kiosetwe na kwi muno munala mawasana andu mavasa lakini twetikilana ithia ta andu ma kisio ki cha erieno wala bekitheka na twetikilana kana twakiwe makani twakiwe schools na still twakiwe sport center ya ciana situ na utui kila kingi twenda kutunga muvendo kwa twetikilana ona makanisa ala menthini wa kisio manengwe kiportion nini ute lakini tuyakiwa na tuenda tukulie serikali witu nikenda kiki in other areas eka kiki the an example ya serikali hukwatia isiyo na kumanya kila kiende kwa tuina kutunga muveya nundwa serikali yo ka umundi tuenda kwasia kana maundala tuithe tuinena this one should be the last one. Moses Mitaula watongoza sikalo ithini wawetakana vaiene nthi mesa irikilwa kuendea na ikala ikithekani kiuva thukanuna miao na lamevo nimeunengwa ivinda ya kwiveta kenda kitwaigwe milati ila ene nthi mendekethia na kwetha na mitini ya temangi we na betha bena kau kati wa mwene nthi na tongo imama kanisa na serikali wa Masako wa gavana wa Bina Wandeti no tutomio munthi ku twitukethwa na seso ya kumwithukisya mwene nthi na kuosa wendi wake ni azia pa ni forest no ni ya eka 50 ila mbekie beacons na walilia eka 50 kwandu mali kile kuunthini na mwene nthi nundu tuyukite iwa wasi wa mwene nthi ni wasi ola wi kuunthini akabikie kunewa notice nikende binde buthu atwikie kwibetanga na ebetanga nundu ino ni forest na imwe ne miti ya temangiwe kulame ubetangwa kukabikie omo masi aitu maete miti mabande nikenda masubia mawithululuko mo kumakangundo kaundini ya Masako nyene toboni motesia